Sikoyo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Codef. Bande balanda Kilongo TV mbote na biso nazane sengotan na sola na bino po awande bozwaka ba information vrai awande bozwaka ba news ya Moussa na Nzambe, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres Bakiselaye moto asimbi koda kondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Et ça là bientôt on a sola bino erango bokoto l'air est grave ndenge bokulaka wa yamba lobaka l'air est grave tango yango bokoto signaler présence na yata na commentaire et ça là bien ya bino rabi mavinga yeyo en direct depuis Kinshasa pendant que Momou Nankolo, l'évangéliste international, le pasteur de la foi Azana États-Unis a commencé très bien qu'on a perdu Moussa Nzambe Boebi à cause de la foi oyo wapi campagne d'évangélisation à Salaka pour nous ramener ba âme oyo babunga et pas Nankolo Soumasi à Nazareth Nzamba solo pe ya bomoy a sali yango na Brazzaville a sali yango na Angola na Lubumbashi awa na Kinshasa na Suisse et que Allemagne et côté France et que na Orléans à cause de la foi. Deuxième édition aux États-Unis et banda kibongo na Portland. Vous comprenez que les États-Unis nous passent à Portland, kuna basalaki na église de Sycomore Ministry oyo kambamaka et pas ya Moussa Nzambe papa nabiso JBK bongo le kaya kitoko le 29 kino le premier du 29 septembre au 1er octobre à cause de la skona à Dallas Sycomore Ministry à cause de la foi na Dallas mais avant ça total à nous arrivé à Momou Nakolo baeko ya mena aéroport wana na États-Unis talandenge elekaki Welcome, Pastor de la Foi. Sycomore Ministry welcomes you to Portland, Maine, United States. We're really glad you're here. Thank you. Merci beaucoup. You're next. Welcome, Pastor de la Foi, to Maine. Sycomore Ministry is so happy that you're here. I'm happy that you're here, and we're so excited to meet you. Je crois que le pasteur a eu bien anglais. Maman Déborah, vous pouvez voir ça? Maman Mamie. Nous avons papa. Moi, je l'appelle les persévérants. Voilà, bien-aimés, nous avons promis, nous avons dit, et le Seigneur a réalisé parce que nous avons proposé, nous avons prié, et le Seigneur a réalisé. Nous sommes ensemble avec notre pasteur, évangéliste. Beaucoup de gens l'appellent pasteur de la foi. De son vrai nom, l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Pasteur, soyez le bienvenu à Portland, Maine. Amen. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Et nous savons que votre arrivée, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous regardent, de Maine, de Texas, New York, Boston, New Hampshire, partout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, pasteur? Merci premièrement mon papa. Et tout le monde merci Nicolas Soumasi à Nazareth qui a permis à Segeto comme Awa, une invitation à papa. Et tout le monde merci Wingi. Tout le monde s'est rendu compte et le Seigneur a permis que tout ça maintenant n'importe la main, tout ça pensa Awa.
Donc rendez-vous est le 22, 23, le 24 aussi. Donc tout ça on a Portland. Et puis tu as des semaines dans Texas, précisément dans Dallas. Et qu'on a 29, 30 et puis le premier dimanche le 1er octobre. Donc il y a déjà des billets, il y a tout le monde de l'Anzambe. Nzambe moko batata baso batei papa Jean Bosco papa Jibeka batei partout na basango malamu na pain d'histoire na ba église Yesu Masia Nazareth kwa matana croix kufa se kwa za na bomo sur le même Dieu que biso to landa bango to servir jusqu'à aujourd'hui. Donc venez nombreux et puis on va chercher vraiment la face du Seigneur et moi je sais qu'à cause de la foi il y aura des âmes qui seront vraiment sauvées et la gloire sera rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Osez la vie. Parce que naebi kolembi mais bana nanzambe ba ebelo komoko. Pourquoi olobaka mingi à cause de la foi? Pour nanine. Papa, à cause de la foi, parce que sans la foi, il est impossible aux agréables pas ensemble. Donc, aux amoutamabondeli, mais sans la foi, on peut transporter la montanité. Bible le dit dans Hébreux chapitre 4, dans verset 2, la bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'année, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, car parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendaient. Alors la Bible dit si vous avez la foi, vous direz même à cette montagne, déplace-toi de là et va te jeter dans la mer et tout ça. Alors dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible le dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans le chapitre 12, quand il y a Hébreux, verset 2, alors dit, et on regarde si Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc ce qu'il a besoin en nous, Jésus, d'abord, c'est notre foi consommée en nous. Et c'est alors qu'on a créé le Sambo. Donc à cause de la foi, nous avons créé miracle dans la vie. À cause de la foi, nous avons fait la grande chose. Même dans la Bible, des fois, et ça, la mélaïo, pour l'année, ma prière, quand je me condimane. Donc voilà, il y a eu pour regarder, mais question, papa, l'a dit, et ça, la méloga, pour l'année, ma foi aux yeux. Peu importe ta situation, peu importe les moments où tu traverses, mais avec la foi, tu vas transporter au nom de Jésus Nazareth. Nzamba Pambola Bino, je crois qu'on se retrouve très bientôt, déjà, vendredi. Pasteur Azali fatigué, vendredi, samedi, dimanche, à partir de 17h, à cause de la foi. Voilà, wana na États-Unis, arrivé à Momuna Kolo, tango Kiti a eu possession, il y a ma belle États-Unis. Oh, mboka, il y a George Bush. Oh, mboka, il y a Barack Obama. Mboka ba Ilk. Mboka ba Kacher, mboka ba Star. Tango komi, mboka Michael Jackson, frère Michael Jackson. Frère Michael Jackson. Na bien non bien. But me baby ka Michael Jackson, tant na frère ba moi na baby comme on est. Azi possession nango mboka Donald Trump. Azi possession nango. Abia na zui ndenge makomi lobeli biso lobi mabele o nyati bo konzina ngo pestameli biso au nom de Jésus-Christ Nazareth. Wana na arrivé na aéroport, je pense que bomoni ndenge ni leki mom na kolo akoma na États-Unis, c'est vrai, il fallait la délégation accompagner mais boyebi moi mikanda moi ni esalaki moi yuya kasi moka kendaki amemi kalu amemi Krishna ye Yesu Masia Nazareth wepe sika memi makomi ezoloba na biso landa suis le porteur du Christ. À côté na gauche yope kota, à côté na droite yope kota. Ti akomima bino na ndako à côté sabino ndako présenter bino le maître de la maison qui est Jésus-Christ Nazareth. Ya on aloba mikolo baloba na bango. Pe bini to sala. Nzambo biso ndimela Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable. Atako bako finga, atako bako chola, biso toko kenda kaka. Les Français baba les chiens à boire la caravane passe. Toko kenda, toko leka. Et le monde est sous Masia Nazareth, oh yalobaki na biso abi. Akosala ya makambo minene tozo kamwa te tango bato bazoloba tozo trouver normal nanu balobite bakoloba lisusu bakoloba kakaka kasi Yesu Masia Nazareth akotika biso te po azana biso Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable, le Dieu de mon père Mayad wana akomaki na Portland men wapi sika à cause de la foi bandaki 22 23 24 baklotiraki yango dimanche. Merci papa de deux Yumu. Baklotira qui a un dimanche. Bana notre père, biso yeyo. Bana notre père, c'est la bien tant na solana bino bouzé ba kalate na France ou na père no news à Sikaboué na France on a 17 jeudi de
de prières, de combats de délivrance des familles. Codef 17 jeudi de prières, de combats de délivrance des familles. Tokozalana na momu na kolo na France wana tokoya pour na clôturer 17 mercredi et puis to fêter ensemble et ça qui toko makasi. Kozanga tiana Kinshasa 17 mercredi na France 17 jeudi. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Kuna na Portland man. L'homme de Dieu a bandaki à cause de la foi. Le 22 bon à clôturer qui on dimanche le 24. Et les qui toko batu batatu libonné na nzambe batu bazo benganga. Naza ki sasa bazo tinelanga image. Bazo saso représentant na biso ba notre père. Mosakol na biso. Tala ba image de makambo zo le biso to bondela kaka. To cha mumu na kolo na mabondeli kuna nyoso azo kende ekenda malamu. Non, c'est là que Tolanda à ta journée moko parmi 3 jours où il y a à cause de la foi et les gars qu'on a Portland mais Tolanda bon to zonga to kobalsona suivant. The one who goes early in the forest, he's the one that gets wet. But the ones that go after, we will have the same grace. What the elders already did. If Elijah came after, Elisha is first, then Jordan would have not opened. And even in the coming back, if he went himself without the oil of his father, he would have not opened the water. He had a double portion, plus que son père. More than his father. Devant les Jourdains, he was before the Jordan. And he could have said the God of Elijah. But he said the God of Elijah. He recognized that. Vivre double portion, if he the double portion, parce qu'il avait un père. Because he had a father. That is why tonight, I want to tell someone here que that if today we see faith in you, that can bring a solution to the problem you have. La grandeur, il y a problème. No matter the greatness of the problem, we have problems mais il y a une seule personne. But there is one person that has no problem, mais a solution but he's the solution à tous nos problèmes. To all our problems. What is making you cry today? It is only making you cry. The thing that is giving you headaches, it's giving you headaches. But let me remind you are not the first that met this problem. There are others that met it too. And they trusted God. And today, they're speaking of a new story. But those that met it too, they only looked at the problem. Today, many are under the earth. Many were buried in Congo. But you, God, permitted you. Très compliqué Very complicated moments you've gone through. But you've not died yet. Because the complications follow you, and they've not killed you. So today you're alive. Know that what you have today, what is worrying you, will go away. I'm reminding you it will go away. There are things that need to happen in your life to permit you to not only speak of the God of Abraham, not the God of Isaac, not the God of Jacob, but say that my God, the God that walked with me, as David said, when he killed the lion and the bear, he was not happy but it was easy, it was not easy. The lion takes what he wants to eat, and the bear takes what he wants to eat, and you follow him to take it away. No, there was a fight, beloved. We only say it like that, but he fought. But because he won, it became a living testimony devant Saoul, before Saul. Le Dieu qui a permis à ce que he said the God that permitted that I killed the bear and the lion. He looked at all he wanted in life. Assurance na présent assurance in the present to win over the Goliath. I want to tell a mother, you've had children. There are women that went to give birth, and the children died, and they died too. But you are still here, and you have your children. The God that made you win childbirth, maybe it's C-section, you're still alive. Maybe they're still alive too. It is that God. He is capable to change a situation that's completely new. You have a sickness that people die of, but they haven't died. It killed the best. But COVID did not die, kill you.
It is likambo ezokomela siko ekitsa mutuno na sete anayebisi bato nyonso te nayebisi mutu oyo nazokuta kondima kati na ye. Paul afixaki regard amoni ke cet homme avait la foi oyo ekobikisa ye nde ayebisaki ye telema. Atelemaki pe atambolaki. Si tu as la foi, milulu oyo yaya etika na histoire vina yo que pour la première fois pasteur de la foi aya na Portland awa na kati amen na cause de la foi mukolo histoire vina nge changeaki mukolo babengaki ngai po na solution ya problème mukolo bapesa nga résultat favorable mukolo makambo asike bandai na vina nga oyo ndime salamela yo kolensama na kondima na yo nzamba soluka bato bana ba relation kaka te nzamba soluka bato te bana ba assurance moko ezomona na boye papa auto te a nzambe na biso ana posa ya bato oyo bazosimba makambo na bamoni te parce que la foi c'est toucher sans voir. La foi c'est toucher sans voir. La foi c'est la monnaie qui achète là où le dollar ne peut jamais acheter. La foi, c'est la main qui reçoit. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois avoir une main pour recevoir. Ozo senga, ozo zwate, parce que osana loboko ako zwate. Zamba zo pesa yo, mais t'as pas une main pour recevoir. Pendant que osana loboko te, oba bengi foi. Bien emo mona bola mwanzambe te. Ngana mona keloko makasi te. Na mona keloko lekela kanga te. Yaya tika na yebi solo komoko. Moto akondima. Papa azalaka orgueilleux te. He is not proud. Somoni serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, asa orgueilleux, Nzambe te mutapesi ye, azwi pa ya Nzambe te, asali befort na ndenge na ye, et oyo yo forcé na ndenge na yo, eko umela pe mulai te, car il est écrit dans Proverbe chapitre 22, dans Proverbe chapitre 10, dans verset 22, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui la ferait suivre d'aucun chagrin. Soke uti na Nzambe te eumelaka te mais oya Nzambe eumelaka moto aza moto akondima soki azwi azala lolendo te. Pourquoi ozala lolendo te? Po bato baomone azwi sikoyo mais or par la foi il vivait déjà cette vie là ya moto osazwa na ye sikoyo bato banokamwa ye mais o pena so mutuka cher mais aozandeka ndenge wana ndenge wana te. Bino moni mutuka siko mais abandai ko vivre le quoi véhiculé depuis kala azala déjà véhiculé par la foi a commis président azalo lendo te. Pourquoi? Parce que par la foi a vivaki déjà vie qui président tika muta ondima oza awa nzamba mona humilité na yo. Or il est écrit l'humilité précède la gloire. Kembo nzambe lata yo mosala nzambe kembo nzambe lata yo tika humilité na yo ba témoigner awa ekoti sona grandeur ekoti na grandeur ekoti na grandeur oya zondima yaya makambo ba congolais ba sala te na kati États-Unis yo sala yango ba koma yo na ba journaux ba lobelo na ba télévision oya zondima esala meloko na tsama na kondima na yo. Tout est possible. Tout est possible. À l'exception de rien. Tout est possible. Seulement à celui qui croit. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Et pas totanga qui lobby. Where we read yesterday. Dans Marc chapitre 2. In Mark chapter 2. Du premier au 5e verset. From the first to the 5th La Bible dit verse. ceci. The Bible says this. Moto azobela wana. The one who was sick. 4 personnes ba memi. 4 people held Bien it. aimé la foi. The faith. C'est la folie. It is craziness. Muta ondima ba comprendre été. People of faith, they don't Papa understand utolo ba them. tout à l'heure. Our father just said. Batu ba mona rido eza pembe. People are seeing Mais the muta cloth ondima as mona ngo white, rouge. but he's saying red. So bo che tembe. If you see O it, mona wana ya lobi. and the thing that Yangwande he's seeing, ekokisama. that is what will happen. Bayena mutu a malade. If they come to a person who is sick, Bien aimé, ça c'est la folie. that is craziness. Bakomi They get there moya kokota na église ezati. and they can't enter the church. So bazaye bato ondima te. If there were people with lack of Balinga faith, bazonga. they would have gone back Et home. puis raison na bango lingo zala And their reason would normal. have been normal.
We went. tozongi We went back po because moya kokoteza te we could not enter. batoku ba normal Even normal people, balibanda they're outside. Bible lobi place na ndaku The wana. Bible says that the house, Donc na église this ekoyo church, contenir batu it nyonso could not te contain everyone. batu bazalaki ti The libanda people were outside. nasali parenthèse I make a parenthesis. Bible lobi Christ aotambola na fula The bato Bible says that the Lord was walking with crowds of people. mokolo moko mosanza mo leka mingi na ba TV pe abotala ye One day, a man of God that goes in TV, you see him here. alobi na télévision He said in the TV, ekosalama jamais it can never happen. mutu aye église Someone that comes to church, azomona pasteur te he doesn't see the Asa na libanda. pastor. He's outside. ça c'est pas une église That is not a church. mais Bible lobi Christ azote But the Bible says that Christ was preaching. espace ekokaki te bato There was bazali not libanda. enough space. People were outside. nalobi lo moko I'm saying one thing. papa oti oloba tout à l'heure Our Father just said, eloko ezoboma basali na nzambe lelo what is killing servants of God today eza motema mabe is the evil heart. papa nga so nazalaki ati bale 6 bale 8 If I was here till the 6th and the Nana kena 7th tifta l'homme de and Dieu. 8th, I would have gone to our man of God's papa activity. kisami nasali campagne papa A father in faith did a campaign. naza na intérêt nini pa papa kisami Which interest do I have with soki him? te ko reconnaître lokola papa But I only recognize him as a father. nakutana na nga na ye te I never met him. mais napesi ye na église 80 intercesseurs But I gave him 80 intercessors, 50 sécurité 50 security men, 60 protocoles 60 ushers. et nazwi babisi na biso ya église And I took the buses of my church. s'il vous plaît babisi ya église The buses of my na bakambi ya church. badépartement bazwi bamituka ya And badépartement all the department cars. tobakisi na babisi nga nazwi charge ya kolue babisi mosusu po I biso toyaka na even 2 paid bis for other buses because we only had 2. tokei kuna We went there. pour avoir quoi To do what? To have what? na nebisa ndeko moza I want to tell a brother here. nalobi pa bandeko na bomoni mosa nzambo I said, you see this man of God? aza moto ya motema mabe aza mpe moto aondima te He does not have a good heart and he does not have quel faith. serviteur de Dieu oyo Which ayebisa servant nzambe of God said to God, seigneur nga église na oyo bato basuwaka 100 Lord, may your church just have 100 people. c'est que évangélisation esalama asu That te means there's no gospel spreading mosala around. nzambe nyonso But every man of God, bampaka baza awa they are here, the shepherds. azala na posa They want nombre ya bafidele the mata number of faithfuls to même go l'église up. primitive Even in the primitive la Bible church, dit ceci the Bible says this, nombre ya bafidele bando mata that du the jour au number jour of the faithfuls were going up siko day by quel day. ministère oyo bato So what bazalaka ministry stationné should people just stay bamataka stationed? They te don't go up. et so bato baomata And te if people don't go suka nango up, bakitaka they go down. nalobi so nzambe apesi ye bato ebele If people give them, if God gives Église them people, etondi. the church is full. Seigneur, aloba bino na libanda bozonga They'll place say, eza you te guys bozonga outside, go back home. donc eza lelo na bachrétien That means baa na Christians misu kasi baomona te that have eyes but can't see. baa na matoi kasi They baoyoka have te ears but can't parce que hear. un homme de détan alobi makambo oyo Because the man of God, when he mais says ata nano this, na bonzambe te he does not na have mwa mayele kaka God. bomoto oyo ya He's bomoto only speaking with man's oko réaliser que knowledge. cet homme n'est pas un homme de You Dieu can see he's not a man of God. yaya oyebi babundisaka yo They're fighting against you seulement parce que balinga bakoma lokola yo bakoka only because they want to be like you, but they can't be okomprendre you. te balingaka yo te They hein do not like parce que you basala effort basala makambo yo because they make salaka efforts to do what you've bakoka done, yango te but they can't do yango it. balukela ko baraison That's why they na choose inayebisa mutu reasons. moko I want to tell yo one za person, aigle you are kolanga an bango eagle. te You do not aigle follow ezala them. na se An te eagle is not la Bible dit down. ceci The Bible says dans le this livre d'Ésaïe in Isaiah, chapitre 40 chapter 40, dans verset 31 verse 31, ceux qui se confient à Dieu the one who confides in the Lord renouvellent leur force renews their ils strength. prennent des vols And he goes comme high des aigles. like an eagle. Et la Bible ajoute And the Bible dans Matthieu adds, chapitre 24, in Matthew chapter là où se 24, trouveront les cadavres du lion, where there will be the se lion's rassembleront des that aigles. is where the eagle Aigle will meet. afanda kaka, The eagle is only esika cadavre ya lion where eza, the lion's dead esika body lion ya is, bomoi te. not a living Yango wana lion. Samson, That's why ntango Samson, azoke na ville ya Timna, when he's going to the la city, Bible dit ceci, the Bible says, azoke avec son père et sa he mère. goes with his father Dans and Juge mother. chapitre In 14, Judges 14, so bani na verset if you go 15, from 15 okititi na se. to 16, Bible lobi boye. the Bible Ntango says bazoke na ville ya Timna, that he's going to the city, Samson, and na Samson, tata na ye, his father, na mama na and ye, his mother, bango misato, they're all going. ntango bakomi quelque part, When they get there, la Bible dit the ceci, Bible says this, un jeune lion a young rugissant lion was there. vint à sa rencontre. He was roaring and came to meet them. Tosenga molimo santo asunga. May we ask the Holy Spirit to help us. Nazana Pasteur Victor. I'm with Pastor Victor. Nazana Papa I'm Awa, with Papa Papa JB. GBK. Tozo tambola. We're walking.
tomoni pas prospère. And we see Father Pas Prosper. prospère. Papa Prosper. Quand on écoute notre sœur, When he comes to meet our sister, he'll tell her, nakutana pasteur de la I foi. met Pastor of Mais Faith, bazaki na papa and I Jibeka was with Father na pas GBK prospère. and Father Victor. Pardon na papa With Papa Victor. Victor. Mais sikoyo But papa akomi koloba the Father says, nakuta na pasteur de la foi. I met Pastor of Mais Faith. c'est impossible. It's impossible. Il faut oloba tozayi biso You need to misatu speak papa. of all three of Siko us. batu baza misatu. But people are Il three. fallait Bible loba The Bible should have que le said jeune lion that the young vint à leur lion rencontre. came to meet Mais them. Bible lobi vint à sa But it says it rencontre. came to meet him. Tala boze belé. You are many. Biso na sef ba mama nanga bayebi. There are our Toloba mothers elo know. moko. We say one thing. Biso to aloko bango te. We are not like them. Ya yo za lokola bango You te. are not like them. Yo oza lokola bango You are te. not like them. Koloba te ndenge nini ya bango ekeli Don't say, boye. how is it that it's going Yange za na mo ba for him complication. and meets Yo za lokola bango te. You are not like Nzamba them. ko selo makamnenga God sala cannot bango do te. it like he did for Nzamba them. ko pesa unenga zo God pesa cannot bango te. give like he gave Ya to yo them. feza la ya yo ya ndenge na Yours is yo. yours in your way. Ah, comprendre nga bien te. Hallelujah. You did not O understand comprendre nga me. bien You te. did not understand me. Abomi lion. He killed the lion. Ya jeune lion. A young lion. Samson abomi. Samson killed him. Nasali parenthèse, Bible lobi A quelque temps après. parenthesis, and the Bible says Samson lobi je vais after me détourner Samson said, I'm going to go pour away voir to see le cadavre du lion. the dead body of the lion. Tango azongi And when he goes, akuti na kati ya nzoto ebembe ya lion. he meets the dead body of the Mafuta lion. nzoi He sees the bees' oil, na banzoi. and he sees bees, Azwi miela and he takes the honey, abandi kolia. and he eats. Amemeli tata na ye na mama ne. He bought his mother and his father, Mais ayebisi bango te but place he did azwa. not tell them where he got it from. Bien aimé, élévation na yo. Your elevation, beloved, dépend de tata na it does yo not te. depend on your La father. Bible dit ceci. The Bible says Ton this. père Your t'abandonnera. father will Ta abandon mère aussi you. Your mother will t'abandonnera. abandon Mais seul you. Jésus de But only Nazareth Jesus ne Christ of t'abandonnera Nazareth jamais. would never leave Tata you. kufa esa lelo Your te. dad died, it's okay. Mama kufa esa Your lelo mother te. died, it's okay. Batu batiki yo esa lelo People te. left you, it's all Ya tika right. bakende na Let bango. them go. Basundola yo yo Let moko. them leave Mais you alone. seulement But only oyeba que know that oza yo moko you te. are not alone. Oh, David a dit ceci. David said this. L'Éternel The Lord est mon ombre is my à ma shadow main in my droite. hand, in my right C'est hand. ça que moi j'aime. That is what I Nzamba love. ze lilingi ba voisin na ngate. Jesus is not the shadow of Aze my lilingi ya neighbors. bandeko na nga te. He's not the shadow of my De père friends. soki azaki lilingi na bango. If he was their So shadow, bakei if they go, na tikali pam. then I'm alone. Mais comme l'Éternel But because the Lord est mon ombre propre à moi. my shadow, Na mulili in the darkness, ombre mona na ate. there's no shadow. Atozoleka na moment Even compliqué. if you go in complicated Soko tambola na moments, obanga nzambe. if you walk with L'Éternel faith, est avec the toi. Lord is with Même you. bato baochola yo. Even people who are Si tu fighting sais que you, tu crains Dieu, you know you fear l'Éternel est God, avec the toi. Lord is with Même you. si tu manques quoi Even aujourd'hui, if you have nothing mais si today, tu marches dans la but crainte if de you Dieu, walk with the fear oza of na the kati ya Lord, ombre, you're in the na kati ya shadow, mulili, in the darkness. elilingi eza, The shadow mais is there, emonana but te. it's not being Mukolo seen. ta ekokoka, The day the time nzambe will abimisi yo come, na pole, God will make you come omona out to ombre the ebimi sun. wana, You see the olobi shadow. You say, oh, ata na moment compliqué, even in the complicated l'Éternel est moments, avec the Lord moi. is with La me. Bible dit ceci, The Bible says this. l'Éternel est mon The berger. Lord is my Je shepherd. ne manquerai de I shall rien. lack nothing. Oh, David a sepeli singa. David makes Alors, me même happy. si je marche Even if I walk dans la vallée de l'ombre de la valley of mort, the shadow of death. outa Kinshasa oyebi, You come from Kinshasa, outa you Congo know. oyebi, You know Congo. na cimetière ya Kitambo, In the cemetery nzela of the ezalaka city. wana, Where is the way? obimati so ekaluka soki Maybe you wapi, come out in another city. na cimetière ya In Kimbantseke, the cemetery of naza another mwana one. njili, I'm a nzela eza na kati ya Jesus. cimetière, There is a way po in the okende na likolo cemetery kuna, for you to go na out. kouleka na kati ya I can cimetière, walk in the mais naza cemetery, mowei te, but I'm not dead. naoleka na pasi, I am mais naza walking, mutu apasi te, but I'm not poor. ozoleka sa mukanda, You're walking with no boza kozala documents, mukanda but te, you will not lack ozoleka it. na maladi, You're going with mais sickness, oza maladi but you are te, not sick. eza ba There are circonstance, circumstances. eza ba nzela, There are oyo ways ozoleka, you will go through. oyo ozomona And lelo, you'll sing today. lobi okomona Tomorrow yango you will not see te, it. Hallelujah. ozomona lelo, You will see it lobi today. okomona yango Tomorrow te, you will not. ozosala parcours, You are walking. so babengaka ye nzambe If they Abraham, call him the God of ya Abraham, Isaac, Isaac, pe ya and Jacob, Jacob, lelo baobengo mpe today nzambe they na will yo, call your God, nzambe na yo, your God, nzambe na yo, your que le God. Seigneur te May the bénisse. Lord bless you.
là où se retrouveront les cadavres du lion, where the dead body of se the lion, rassembleront des aigles. that is where eagles will Nous meet. sommes des aigles. We are eagles. Potozwa miel. For us to have Il faut que honey, we need to go to the dead body of the lion. Not a living one, mais azala lion akufa. but a dead lion. Oh, cadavre ya lion. But the dead body, c'est Jésus-Christ de Nazareth. it's the Jesus Christ le of lion de la Nazareth, tribu de the Juda. lion of the tribe of Akufa ki ne kulusu a Judah. He Golgotha. died on the cross of Golgotha. Where will we meet? Potozwa elonga. For us to have na a se victory ekulusu ya under the Golgotha. cross of Biso tofuka Golgotha. makawana. We will bow down Tokuma there. melaka We will, bali te. we will not bow Si down to yana se qui bow. s'appuie sur leur char. We are on others Les with autres sur leurs chariots, chevaux. others with their Nous nous horses. invoquons le nom de But l'Éternel we des call upon the armées. Lord of hosts. Jésus-Christ est Seigneur. Un extrait wana, je pense que bolandi nini ezoleka kuna na Portland, man, vraiment to kumisi nkolo su masia Nazareth oyo wapi nzamba tata mso mayata azosala ya minene Yesu Kristo wa Nazareth azwa na elokumu azwa na elokumu pamba te na makomi babi banguna na biso bakosuka banguna na biso bakobongola so babongwa nte kondima na biso ekobongola bango tango tozeli kolela bango bazoseka tango tozolela bango bazoseka tozoluka nzambe na losambo toke mangengenge toke ngomba luzizila toke intendance 12-14 Codef soirée bazoseke biso mais tango Yesu Masi asali biso pe toseki bango bakomi kolela tika toseka na biso po Yesu Masi ya Nazareth nde esengo na biso bana notre père na pesi mbote pa prophète Chavli Eli Luzala prophète na biso na France bon na Kinshasa prophète pe aza moko nani mwana mayele aloba loko tata na ye obi nani moi mayele aloba loko tata na très intelligent vraiment yom to lobi oza mayele makasi babi na Kinshasa mosakoli aka moko nzamba solo pe abombo nzamba zo c'est ça omuna évangéliste aboti prophète évangéliste aboti pasteur aboti apôtre ya nango bongo Yesu Masi ya Nazareth nzamba tata na biso mayata na pesi mbote na États-Unis azolanda biso na minute oyo aza na Dallas. Good morning my daddy, God bless you. Mikoto oso yanika na anglais so abenga singa hello Yesu wa betane si intimidation Rabbi hello ngabe say good morning daddy how are you? I say I'm fine. Moi anglais to beta Bernadette ngalwa za osaka na ba anglais oyo papa msoko simazibu za osaka na ngasko na oso leona daddy na oso leona papa le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi I singa go take your Bible when it's Bible moi nga Bible I say yeah let's go to prayer. So stand there in English. Ngape, our Father which art in heaven, hallowed be your name. Your kingdoms come. Oh, Jesus. Jesus is good. Oh. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Merci Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Bana notre Père, bana CFC, bana Codef. Kinshasa, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres. Akumaki kuna ni États-Unis ndenge bochukolanda kasi. Pendant que à cause de la foi bandaki kuna bato bayambaki Yesu mokonzi pe mobikisi na bango. Nankolo yambisaki bato Jésus-Christ Nazareth, leur Seigneur et Sauveur. Tala mission primordiale oyo isalemi kuna les États-Unis de makomi lobi allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tokumi sinkolo Yesu Masi ya Nazareth pona musala oyo l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres akendaki kosala kuna na Portland men na Sycomore ministry kasi eseli nanu te tika Yesu Kristo wa Nazareth apesa makasi atondise na ngolu po asala musala yango lisusu malamu kasi tolanda ndenge nini bandeko bapesaki bomoi na bango epa Jésus-Christ de Nazareth. Do not look at people. They are praying. Come, and salvation is individual. If you hear his voice, do not close your heart. If you do not take his name, you will also not know your name. It is the day of your deliverance, beloved. Salvation is here for you. Please come quickly. It is an occasion that is good for you. The miracle that is above all miracles is the change of your life. You're giving your life to Christ. It is the greatest miracles of all. You that is praying.
Please open your hands, you that is in front. The servants of God, please let us pray for them. We are telling these brothers that it took conscience. May God keep their lives. Please follow me. You that is in front, follow me. Lord, the God of my God of Nazareth. I walked alone. And I did not gain anything. That is why I come back to you. Say, well, I come back to you. I ask that you forgive me. And I open my heart. I accept to receive you to be my Lord and my Savior. From today, let me not walk alone, but walk with me. Because I am yours. Church of God, lift your hands. Lift your hands. Lift your hands, you that is in front. Do not be distracted. The Lord can visit you because of your faith. Say, Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord Jesus Christ of Nazareth. I lift my hand as a representative of my family, of my home, and all that belongs to me. Every person that comes because we want to make us sad, if it's in my father's side, or my mother's side, or from my country, today, with my faith, everything that they planted in my body, even in my childhood, that is reclaiming me, men or women of the night, sickness, or cry, today, be uprooted. Be uprooted. In the name of Jesus. Begin to pray, beloved. Let it be uprooted in the name of Jesus. Start to pray. Ozo beta mapoko, ozo sambela. And you are praying. Ozo beta maboko, ozo sambela. You are clapping and you are praying. Ozo beta maboko, ozo sambela. You are clapping and you are praying. Ozo beta maboko, ozo sambela. You are clapping and praying. Ozo beta maboko, ozo sambela. You are clapping and you are praying. Protocole. Amenez-moi cette soeur. Deus está bom. Muito obrigado. Voilà, on est sur Kilongo TV, on parle news, SFC News. Ouais, parce que tu peux savoir le programme de l'évangéliste international. Wana bolandaki na Portland, Maine, dernier le kaki. Mais je m'excuse. Le 29 oyo programme tozo banango skoyo na Dallas. C'est comment ministry Dallas programme ezawana. Après c'est comment ministry Dallas wana à cause de la femme mumna kolo a rozonga ne Kinshasa. Yum to en États-Unis. Yum to dans bamboka ndinga saisir opportunité o. Ça le cas bandera on suba ça. Benga numéro est affiché. Contactez l'évangéliste international le porteur du Christ. À chaque fois d'activité où est la marathon na lobo na nzambe. À chaque fois d'activité où est la Yesu Messia à Nazareth a pas la page. Je fais ça pas nzambe partout mais ça là partout. Nzambe partout mais ça là partout. La preuve année Moïse a dit comment ta ngomba po sura na nzambe. Ko pe uzana na ngape bo nzambe ani pe so la pe mais matina ngomba. Alors qui place moi discrétion, alors qui place moi kimia. David Alubabiso, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Tout mbo amis na pas en colo. Yesu Messia Nazareth, nzamba undi matata msomayet. Batu ba finga, batu ba critiquer, batu ba koluka ba humilier yo. Batu ba luka ba ridiculiser yo. Mais kanga maka na Jésus-Christ Nazareth o a confondre bango. Bango na ba za confondre, ba ko tatola Yesu Christ Nazareth nzamba solo pe ya bon moy. Dallas le 29 oyo kino le
1er à cause de la foi dans Dallas. Le 29, le 30, puis le 1er à cause de la foi dans Dallas. Il y a qu'à vivre Jésus-Christ Nazareth. Peu importe le problème. Au cause d'un problème, comme na souka. Jésus-Christ Nazareth, ça veut dire que bateau comme na souka. Bateau ba souki na bomba, ba sous steloni ba star. L'homme de Dieu aux États-Unis, à Illinois, à cause de la foi qu'on appelle tout tatola bonnet na Nzambe. Yaka. Au moins le bon Nzambe. Wandinga ça l'effort. À ta premier jour, au bina kende na mekanzamba mayata. Pour un problème na en États-Unis ça bien. En États-Unis mais yo moko bi problème et tout ça ka. On est bien té. C'est que je sais par rapport à ton problème est grand, mais il y a un nom qui est au-dessus de ton problème. Le nom qui donne la solution, le nom qui guérit, le nom qui libère, le nom qui bénit, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu que mon père m'a ta sœur. Voilà pourquoi je te prie, bien-aimé. Yaka, come here. Viens pendant ce programme du 29 au 1er septembre. 29 septembre au 1er octobre. L'homme de Dieu, le pasteur de la foi, il a quitté Kinshasa, il est allé aux États-Unis, c'est pas pour rien. Pour que tu trouves solution à ton problème, pour que tu puisses être guéri, pour que tu sois béni. Et c'est une occasion à ne pas rater. Saisissons cette opportunité. Venez à Dallas, si comment ministère. Appelez sur le numéro affiché, on va vous orienter. Maman, moi, benga, papa, rabina, zo benga, boya, mbangate. Insistez. Moi, j'appelle les autres côtés, belé, benga. Saisir opportunité, oyo. Ça la déplacement, ça la acte de foi. Ou se déplace binzambe na kosa à 6 heures du temps nzela na kosa à 7 heures du temps na kosa à plus que ça mais na koma na bonde la pena mo loboko na obi monta pa bato ba lukaka yo aza rémunérateur ya bato ba lukaka ye pe akoyanola yo peu importe problème na yo peu importe grandeur nango il est la solution. Il a reçu les noms qui est au-dessus de tout nom, les noms qui dominent depuis les cieux sur la terre et sous la terre. Na sena mabele na kunda komo na e dominaka na mai kombo nezo dominer na likolo kombo Yesu Christ en Nazareth kombo to bondela kombo to bela bien invoque moi je te répondrai biso to invoquera Jésus Christ Nazareth père ya nola biso ya ba tumsu ba moi loko eza ba kisi ba tumsu ba moi loko bondoki ya bondoki kati na nkolo. C'est dans le Seigneur eza bonganga mais ya Nzambe. Peu importe ce que les gens disent de vous, je sais qu'il y a quelqu'un. Il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui libère, Jésus-Christ Nazareth. Et venez à Dallas, venez à Sycomore ministry, priez avec l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme de la foi. Vous verrez la main de l'Éternel. Je suis venu t'inviter, bah notre Père, c'est votre secret, mais on est vrai pour Namoniaon. Namoni basi be combat, il y a 15 ans, mais à Boti. Pendant 15 ans, Simbi moi a été à mariage. Mais à 8 mois après 15 ans, Père Tato le bonheur en Zamba Maïta Jésus-Christ Nazareth. Namoni bato ba belaki hôpital ba mundele abisi yonde ngoza pese na data okufa abisi okosi parce qu'il y a un Dieu qui ne ment jamais. Il a dit que tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dit David à l'obit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. De quoi je a beli cancer à makila, kotieti na mikuwa. Baebisi o kufa jour bo pe herbo ya bibo kosi azongi na hôpital ya mundela ondima te mundela tunie yong to yaka binga ta mikanda bino bo isenga na okufa atunie mais osali ndeni vous les Africains vous les Africains te bisoka ba humain on a un Dieu qui n'est pas africain, qui n'est pas européen, qui n'est pas américain, il est Dieu, Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a sauvé. Le Dieu que mon père Mayata me montre. Pe bataton. Oza musalati, oza difficulté mo songolo pakala ngane habité yakato obonda. Ata pe oza na difficulté te yakato pe sanzambe merci. O apeso pe maya ofele, o apeso makasi oza na yango. Eza batumsu bana bambongo me ba ko sela mbongo na te parce que aza mbeta hôpital. Eza batumsu baza ba moyen, aza pe na basi, aza mbongo, aza bana na ya ko sola ba onte parce que aza na bonbon na hôpital. Mutumsu pa zali ama kokinyo a commencé à n'entendre kufa nae pour azo souffrir mais là l'argent là le moyen na mona ki image mo batinelenga millionnaire moko arabe il avait tout mais il souffrait d'une maladie pe akufaki mais yo nzamba regarder na bomo ya to komisa nzambe ya to sanjola nzambe o to pesa merci le 29 septembre au 1er octobre
na Dallas. Si comment ministry, appelez sur le numéro affiché, vous allez prier avec l'évangéliste international. Alongwe musika yetikuna, aele au message moko, pe ayeli yo, liloba oyo kangola, yo pambate, ezan bat ba lobaka, pour que mboke kota misère, ezan bat ba lobaka, pour que o souffrir, ezan bat ba lobaka, pour que otika la bongo, mais ya ele loba nkolo, liloba oyo, ebikisaka. Babi, Dieu envoie la parole et la parole guérit, la parole bénit. Cette parole qui guérit, cette parole qui bénit, cette parole qui élève, c'est ce que l'homme de Dieu est venu avec aux États-Unis, à Dallas. Merci à papa JBK, merci à Garcien, merci à vous tous qui êtes là-bas pour l'organisation de ces grandes activités à cause de la foi. Deuxième édition aux États-Unis. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. On est à Kinshasa chaque mercredi. On a le programme de prière, de combat, de délivrance de nos familles. Envoyez vos familles, envoyez vos connaissances, envoyez vos amis. On est sur Bombo au 83 18 dans la commune d'Engil au quartier 5. Vous nous appelez, nous allons vous donner les précisions. Venez, on va prier, vous verrez la main de l'Éternel. Vous êtes malade, vous avez un problème, vous avez une difficulté. Yakato Obonde. En France, Kalaté n'a pas nos programmes en France. On a notre père. En France, Kalaté, tous un programme. 17 jeudi des prières, des combats de délivrance des familles. Wana tozana chaque jeudi na soir d'être au bon de la guerre ça moi bien. Ou bien topem na précision. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à tonton Gauthier que je serai là. Je vous donnerai toutes les informations et bobi kandi tozabo singa pa biba live na biso ça ba direct na biso ya tongo to ya poko bo rappeler ça moi bien comme ça to ça sous ba direct au solo là. Bato bazoli ba mabe pona biso botika bon. Mutalobi mabe pona otika ebongo yo yebseka makambo lobi etalinga ite pona peso lito ina ate na oyoka ote. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Parole oyo amisala ki moto yewana bixaka yewana kangola yewana pesta abomo Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au s'abonner nante s'abonner dans la chaîne oyo to finga raté to tonga raté to pesa no information vraie. Kolandate oba finga oba kosa kolandate s'abonner na en famille bozota vidéo tane bozo sek tane bozo sek Yesu Masiya Nazareth asa no bolam. Merci tonton Gauthier Kele. Merci Tabitha Masiala. Merci à l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres. Merci à vous. Léona Sakoli, mais tant que ça va live, na Sakola Sakola. Na Sakoli, et ça va notre Père bien, et ça a notre guitare comme mine. Donc, écoutez, numéro Yassika, Kilongo TV. Mikolo, solingi o s'abonner, au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV.